Abatura bagambire Minister Baramu kuba atari kushikibwa buhereza oburukumara na mnonga obw'ebyamagara ngo habo kuba ari kwikoma marwariro ga government bajemeserezebwa kushashura sente nyingi. Mu kiganiro eki Minister Baramu abire najemesereza abakozi ba government okugarukamu ebibuzo by'abatura kandi aha ashabire RDC ahabwa Isingiro district kushobora enshonga konka RDC agiye naza kuchondoza ekirukumara mu kamarwariro gatari gamwe na gamwe aga government. Etuhereza buri kimwe cyona ekyokukozesa. Ninyenda kumanyisa abantu aba munambwenu naba hariho umutoro kugira ngo mubazi tukurimo mwirwanire izoba niba ninyeteka kuchondoza kiri cyakurirwanire akakuba emibazi no kujikunjira mu byoko kwezi wona abatura bagambire Minister okuba engineer ba district barukwejumbira mu kushomankora sente ezikuba zine kusyo buherezo mu byanga. Muzabo yiye 10/2021 kasara mukoro muhanda gwa Ruyonza cyebukube runonika mu bizende zinga miliyoni 9.8 batagukore kutwayikire egombora nazisharame gomboro lina nazo mugombore nizo muhanda gwa gumaho kubizire barambura engineer yakurambura nabona no kuyamara mu yabushetaliye sente umushaka ko tasuru kubagenzire ibirabiri no gutebakora kuna aburuze bajambaza gukora ibirabiri neshatu engineer Edison Kanyamahanga Owasembabule Isingiro engineer yangira mu bank charges sente kuzatwira account munonga bank charges zasimaraho miliyoni none maneno sente zikaruga aha district nani ngambechi nishaba pereza ko page mukama wa Minister financial ya 2023 esente zikabara risiki ruga district zokora muhanda ogwa district ogwa muri Kanyamizi parish omukagwa ngababuje ogwa kuteka ho Carfax amizi kuruga higuru gashuma genda kutora abantu ahasi na hazino kanjwe takagwiri amisa gari gatangura ngenda kushenda amajuga abantu mari nimshaba Minister esente miliyoni 8.5 mukaga number 4 on that paper miliyoni 8.5 mukaga esabire visit kuruga ku council ya district kandi bakagura Carfax hata abantu banje benda kufa ni kushaba ku esente abangabari batondo kanso biyobo esente Ulgira abatura okutunga omurimo mu district Isingiro na Mino ga ruguru wabo tine kituga batero bari no baboroga nabarira baza kugira ngo bakuze obeka senior education assistant no sasura sente waza kubate deputy headmaster no sasura sente no sasura zinga sente zigyomo hagati ya miliyoni 3 ika miliyoni 15 na makumi no sasura eira district service commission bamweta omwami not Erika ya joko statement now aha nshonga z'amataka abatura borekero kwetombwita okwa abagiga babamazira amataka gabo. She lost her husband. Is where? Is he alive? Yes. Is he strong? Yes. So what happened to the husband? The husband is aware that he's a man. Ebintu biko kwa wagambere bisigera RDC cyane mureke mareyo cyayetegesa nanyeriza kuja mu byoyini
ahabye nguto DC ashabirwe kworeka embarira yazumwa hanguto ezari kugira ngo district ekozire konka abatura bahakanise byagambire Wanyatikera Katoma Watoni yo kilomita 15 watoni usana na mwenda nikozi nana na mwenda na kakaga wako wawa wakora watu kunyo misheni tumenshese kilomita 13 watoni usana na mwenda wako wawa tujwayo busuma kumena service delivery abacho mundu nakusaba ID na gamo pesende kwe ID valentine abacho mundu nasaba kitu bokuwa PDM milioni yebu ni wakwasa hata rusani anyuma myaka ebiro genda kwesura milioni yebu uraba bakusabire sente za PDM ekituga tego mkono wa iguru inyana mugende mulayi bibasabire ebituga baba yawusene baba etakwika milioni mbuje mu ngambiro wa yazbayiro. aho Minisita Baramu agirire ku rugero mu district y'Isingiro abakozi abarumu DC wa district engineer bacyamana b'amagomborora ga Kabuyanda na Kabuyanda Trading Center batandikire kucondozwa nko kutubire twakorekera mu makuru geitwa gacencyire izo bari hanyuma y'abazyo gasha kwa Felix Nduhura.